Učestvovala sam na programu Humanosti u akciji u Kopenhagenu 2012. godine. Glavna motivacija bilo je moje tadašnje interesovanje u akademskom smislu, a to su bila pitanja radnika migranata. U Kopenhagenu glavno polje kojim smo se bavili bio je razvoj civilnog društva, no tu smo se dotakli pitanja migranata, pitanja azilanata. Učešće u programu Humanosti u akciji je definitivno obogatilo moj akademski život, ali i profesionalni život. U smislu što sam ostvarila brojne kontakte sa ljudima sa kojima sam mogla kasnije da radim. Mladi mogu definitivno očekivati da će se od njih očekivati odgovornost i ozbiljnost u radu, a ono što oni mogu očekivati da će dobiti od ovog programa je ogromno bogatstvo i ogromno zadovoljstvo. Savjet za mlade generalno rekao bi da više čitaju i da budu više angažovani u svojoj zajednici, na bilo koji način.